hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingiselo mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela station shoko mina ni khalanga Pet Matebula ni war smart wa jima xithanga wa xingirtana wa xijana makuna la vandandatsi akwamukela mingiselo me kolonga ngisela rikola Gauteng ya Mpumalanga North West Limpopo na uyikuma ku audio streaming ya mngana lona fm.co.za nakona kwa Africa uvulavula ku kungerile indlela le ayi kuti kuti makale timga khoma tona kungaba ku riti ku ya ku hambana ka tindhawu na miganga hindlela yo le vari vulavisisi byi komba ku vanhu lava va nga na nkucetelo wukulu na ku hlohlotela vana ku va ya angomeni hambi malembe ma nga se fika hambi lava tshovaku milawu ya ngoma veri va xisati lexi ni nga xi twise n'wina va xisati mi va mi kha mi lava yini ngopfu ka timhaka ta ku vona ku vana va n'wina va ya ngomeni va ri milawu yo tala leyi hileswaku loko va ku n'wana i ye ngomeni malembe ya nga pfumeli i yise hi mani loko va ku n'wana a nga yisiwanga a ri na fomo liya i mhaka ya mhani a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi mingiselo mini kambe hi leswi swi vurisa xiswona n'we mi ri yini nomboro i 0860002543 nomboro leyi mi nga yi kandziyisako hi ndlela leyo ka 0657443911 tinomboro letiwani ti tirhaka minongonoko hinkwayo ya Munghana Lonene hinkwayo leyi haxaka kwala ka Munghana Lonene se swi nge koteki ku munhu a nga vutisa mina ku hi khalanga nomboro leyi ya loko ni la ku nghena ka nongonoko wa hayi i nomboro yaleyi yi tirhaka minongonoko hinkwayo ma vo mhaka ko in'wana ya hoyi leyi nga koho a hi ku timingiselo mina ku angula ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona lava va march and march va ri va macha namuntlha a ku sunguleni a vete va macha hi Ravumune ntsena tin'hweti ta tsevu leti nga ta landzela kambe sweswi na namuntlha va ye Lamontville na yini ku endleka yini un'wana ri kahlekahle se ko hungasiwa ivi un'wana ku hakho kahlekahle ko va ku susumetiweni ka ndlela yin'wana n'we mi ri yini hi ta tsakela ku twa n'wangulo n'we eka 0860002543 mixo lowu ni rhumeriwe ti-voice notes timbirhi loko ni rhumeriwa ti-voice note timbirhi ti vulavula hi timhaka tin'wana ti nge le ku endlekeni ta vuhosi eka Ndengeza ongeti ku na swibumabumelo swa ku lava ku susa hosi ku na swibumabumelo swa ku swin'wana sweswi ta kutaniya kambe loko ni kha ni yingisele ti-voice note leti lowun'wani i kaneta voice note leyi nga rhumeriwa hi wun'wana lowun'wana a nga rhumela voice note i ri ni la ku mi tivisa vaakatiko i vurisa sweswo a ku kusuka ka A ku fika ka F la ku mi tivisa ku tolo a ku teva ka Cocta va fike va vulavula va vulavule leswi hosi ya ta va yiro mina hawu ku va ka ku endleka yini ka xiyimo xa muxaka phela timhaka ta vuhosi va ka yini a ku votiwi timhaka ta vuhosi i swi swa ndyangu se hambi lexi xi nga endlekaka i ku ya tivisa vaaki xiboho xa ndyangu hi ndlela yihi kumbe yihi ntsena ku ti-process ti le ku fambiseni ku yini a swi lavi va ndyangu a swi lavi vaakatiko se ni va ri nga swi twisisi ku loko i kandziyisa voice note i la ku tivisa vaakatiko i va tivisa hi ku la ku fikelela yini hi ku swa vuhosi a swi canvasseriwi a swi voteriwi loko va ndyangu vo teka xiboho va ku khalanga yi ta va hosi swi herile na vo va ndyawulo yaleya ya Cocta a va nga fiki va ku hayi i la ku va hosi njhani ku ri na mani va ndyangu va ta va twanane leswi loko va ndyangu va ze va twanana va twananini hi leswi milawu yi vulaka swona a ni tivi loko ri ku swa endleka kambe ni tiva ku hambi va ri va ka Cocta va nge vutisi ndyangu ku hayi hikokwalaho ka yini mi nga veki loyi mi veka loyi va nge mi vutisi sweswo kambe loko vo ze va sungula ku vutisavutisana swi swa muxaka wolowo va hetelela nga ha swi twisisi kasi a swa ha ri xiboho xa va ndyangu ke ku timhaka ta vuhosi se hi xiboho xa ndyawulo kumbe ku na un'wana a nga nghenelela kambe yaleyo i yin'wana leyi ni lava ku twisana ku hi fika njhani ka ku munhu a kandziyisa voice note a ku i la ku tivisa
vaaki ku na tindhawu lava tivisiwa kona loko swi va khumba ku buwa nsimbi va ta xibijini va byeriwa swi herile hi nga va nge hoyi na la yi nga lavekiko timhaka ta vuhosi tshikelana va ndyangu va teka xiboho ku khalanga i hosi swi herile kumbe khalanga i hosi swi herile mi nga pfuvi swilo mi lava ta swi fananisa na swa tipolitiki swa tipolitiki a ni mi va yimisela mavoko ha ngheneleli hinkwenu laha hi koka hina laha ha nghenelela mara ta swa vuhosi a hi ngheneleli hi ku na swipimelo ni tshame ni vulavula na MEC Bioscope makamu kwala ka nongonoko wolowo va kombisa kahle ku loko se ku va na hoyi timhaka ta vuhosi hi loko ku nghenelela n'we swikhamba n'we mi nga ri ku tihosi mi nga ri ku va ndyangu wa vuhosi hin'we mi nghenelela hi la ku sungula ku va na swiphiqo hi la se xigolonyana xi sungula ku koka tidongi na sweswi a ni vuleli ku hi ta vulavula hi swona no swi hundzisa ku papalatani ku mi nga ngheneleli ka swi swa mindyangu ya van'wana swa vuhosi a swi voteriwi swa vuhosi a swi khanvaseriwi swi le ngatini va ndyangu va ta teka xiboho va ku loyi i hosi swi herile na loko va teka xiboho xa ku loyi a nge vi hosi swi herile i swa va ndyangu na loko va tlhontlhana tikhoto na yini va ta tlhontlhana hi xindyangu a mi ngheni helo n'we tanihi vaaki handle ka loko ri milawu yi cincini masiku lawa yin'wani mhaka hi leyiwani a hi ri na ku tsakela tanihi munghana lonene ku ka Afrika wa vulavula ku hi vulavula na mutshamaxitulu wa SALGA a Limpopo mutshamaxitulu wa SALGA a Limpopo i khansela John Mpe ku nga meyara wa Polokwane a hi leko va kumeni namuntlha kambe swa koteka ku mi nga n'wi kumi munhu hikuva a ri ka swin'wana i ntiyiso sweswo swa koteka kambe leswi swi nga kotekiki hi loko a ni ri vanhu lava a hi va lavi a hi foneli vona hi fonela lava va hi pfunaka ku lava vona se loko hi fonela loyi a hi pfunaka ku lava khansela John Mpe a ku va vulavurile ka Thobela i va kha vula yini loko se hi nga ha va kumi sweswi tsundzukani i mutshamaxitulu wa SALGA a Limpopo leyi nga na switichi leswi hinkwaswo ku katsa na Munghana Lonene FM na loko hi ri la ka khombo i Phalaphala i Munghana i Thobela kambe ya ku va vulavurile ka Thobela FM impela va vulavurile ka Thobela FM ka tiko xitleli xa Thobela FM tolo na madyambu i va khavula yini i vula ku benge vulavuli ka Munghana mani hleketa ku African National Congress ku nga ANC loko yi suse ka minkarhi ya xihlawuhlawu a yi vulela ku timhaka ta Gazankulu Venda Lebuwa Kangwane yini hinkwa swafa se hi va maAfrika-Dzonga hinkwerhu a yi nga vuli swona se loko ku ve karhi na vanhu va va ri ka organization leyi nge yi lava ku hina hi suka hi hambana na timhaka ta tribalism kambe ka hava na ti-element leti ti kombaka tribalism swi vula yini hikuva swi komba ku van'wana va ha lava ku alela ku vo va ha ri ve le Lebuwa van'wana va ha ri ve le Venda van'wana va ha ri ve le Gazankulu leswi hi nge a ha swi lavi laha Afrika-Dzonga ni ta twa n'we kumerile me ni nghena kwala nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hina va Greater Tzaneen ku na sesi vutivi la tanihi muvulavuleri wa masipala sesi vutivi hi la ku vulavula na vona hi mhaka ya leswi I but pet moyeris loko ka mhaka timasipala ta vela lenyana le ya Greater Tzaneen ya ti-press controller position le va nga ti release so ku va press controller for not class 5 from class 1 to class 6
and leswa swi ya hi experience ya wena and qualification na tiplan leti u nga tirhela tona. So ni vula leswi ku ta va ni problem hi ku ta thola vanhu va incompetent hi ku a ko classify nchumu la in terms of ti-class ku ri u fanele u va qualify class mani, hi ku loko u ta va kota ku tirha mintirho loyi u fanele u va u qualify hi ndlela yo karhi ku va u ta kota ku delivera kahle. Xin'wana xa koho hi ku munhu loyi a nga tsala that specification you can tell ku ri nga ku na ya nga swi twisi kahle hi ku some of the duties i ku va is to meet the objectives of the council. No, it's not to meet the objectives of the council, but it's to meet the objectives of the water quality standards. And number two, the requirements for metric and 6 to 12 months experience. That's not enough because go through the chemical about that. So at least often go like a medicine science. Sensitive checker. Sensitive checker. Oh. Ewa. Sensitive inhleka. Inhleka ngikhalanga. Mepokeni. Ukile ngongwini. Hikokwalaho ka yini swi hlwela? Ni ndle sensitive inhlekani ka mune sweswi. Isho silapho ngiyane anamivile kungamdisturb. Oh no, akasi mi nga vileli. Hina hi muta haleni hi n'wina endlela ku mi kota ku swi twa hinkwaswo kambe mi swi ta na khensa swinene sesi wa mina ni twe mbilu ya mina yi vava ngopfu loko muyingiseri a ku munhu loyi a nga na specification leti na hi nga raka swi twisisi kwete ni nyikeni xifaniso xo kahle kahle ku endleke yini la ya namuto muyingiseri khalanga wa rila ende mhaka leyi a rilaka hi yoho i ntiyiso ku vulavula mhaka leyi nga yona loko hi langutisa ka ti-post leti a vulavulaka hi tona ta process control ti-post leti nga huma recently and ti-specifications ta kona kumbe ti-requirements ta kona a ti-include ti-classes leti a vulavulaka hi tona which is correct. Hi nawu a ti fanele ti va ti ri included laha ndzeni ka that post ku komba ku munhu loyi u na vutivi byo fika kwini kumbe byo karhi kambe ni pfumela ni kombisa ku ti-job description leti ti tirhisiwaka sweswi eka masipala ya Greater Tzaneen i ti-job description ta khale swinene ende masipala wu swi xiyile ni twisisa ku a hi masipala ya Tzaneen ntsena leyi yi nga na xirilo lexi hambi ku ri timasipala to hlayanyana ku na mhaka leyi vuriwaka job evaluation leyi yi controlaka hi SALGA. Masipala hi vuwo a wu na mpfumelelo ya ku nga cinca job description leyi hi vuwo ku loko hi humesa tiposo ti fambisana na ti-requirements ta recent without ku va job description yi pasise hi SALGA leswi swi nga le processing ku nga ri masipala wa Tzaneen ntsena kambe timasipala hinkwato hi ku va realize ku ku na vanhu lava va nga koho hi xikombiso ka masipala sweswi va nge ni ku tirha mintirho leyi ti-requirements ta koho ti nga le henhla ku tlula ti-qualifications ta vona. So va lava ku lunghisa mhaka yeyo ku va va endla ti-job evaluations ku loko ti vuya na ti-level ta different. So loko hi advertise ka nkarhi lowu ta ku loko ti lunghisiwile so ti ta kota ku classify hinkwaswo leswi muyingiseri a swi vulaka. kumbe kasi i yini xi bohaka ku rhanga ku advertise-iwa swi nga se lunghisiwa mi tsutsumela kwihi? Ku na xilaveko Buthet xa vatirhi ende tanihileswi hi tivaka problem leyi as a masipala loko hi humesa tiposo hi ndlela leyi loko hi endla ti-selection ti nga va requirements yi vula ku grade 12 mara hina hi ta va hi kha hi selecta ku ya hi munhu loyi hi n'wi lavaka a nga na vutivi byo karhi. So hi ta rhanga hi vo vanhu lava nga na ti-diploma ta kumbe certificate leyi lavekaka hi selecta vona ku swi nga hambani ngopfu na leswi ntirho wu require-ku swoho loko ha yimele SALGA yi lunghisa timhaka ta yoho hi ku ntirho a wu nge yimi u fanele u ya mahlweni. kambe mi va mi kha mi hembela vanhu hi ku swi vula ku mhese ni ta ni ri na ku tshemba ka ku na mina ringanela laya ku ve hi ntiyiso wa koho a ni ringaneli. Sweswo Buthet hi nge swi siveli ku swi humelela hinkwako hambi hi tsarile ku laha hi lava honors na swi kota ku va nyisa qualification ya mina ri na grade 12 mara
ni nga kombisa ku hikuva hi lava ku tiyisisa ku hi kuma munhu wa right hi fane hi endla leswi hi nga swi kotaka ku va hi lunghisa xiyimo hi ndlela yeyo. van'wani veri leswi n'wi sweswi vutivi va va kha va swi vula sweswi ku nga va ku ri ntiyiso kambe ku nga tlhe ku va ku ri ku mhaka yin'wana yi ku a hi mhaka ngopfu ya swo swa ti-evaluation na yini i mhaka ku ku na vanhu vo karhi lava mi lava ku thola vona se a va na tona ti-qualifications leti ti lavekaka hi yo mhaka mi loweri standard hi ndlela leyi. Sweswo a swi koteki Boomted ku hi nga munhu wun'we kumbe munhu wo karhi a nga controla job description ya ka masipala leswi nga endlisiwa xiswona tanihileswi ni nga kombisa ku i job description leyi khale na khale a ku tirhisiwa yona before ku nghena munhu wo karhi loyi a ta tsakela ku thola munhu loyi a nga na qualification ya le hansi. So hi leswi nga endlisiwa xiswona ende masipala u nga swi xiya na wo ku ku na talent mara a ku na leswi u nga ta swi endla ku nga ri na mpfumelelo kumbe ku hetisiseka ka process leyi ya ti-job evaluations ta ka SAPA. So a hi process leyi controlaka hi munhu wo karhi. mi le ku tirhiseni rito khale hi rini? Va swi vitana ku va ri ti-fundamental system so swi vula ku i malembe yo tala swi ri tani i malembe yo hlaya swinene so kasi ntirho lowu i wa yini poso leyi i yo ndla yini loko ku ri ku swa khale na kota ku swi twisisa kahle ku kahle ku endleka yini poso leyi i ya munhu loyi a fanaka ta tirha yini? ku fana ta tlina mati va ti vitana ti-process controller hi le ka department ya engineering services. Se swi vula ku swi hlamusela ku loko ku ri ku i khale swilo leswi swi vula ku swi hlamusela ku hikokwalaho ka yini tsanini yi fike nkama wun'wani yi lahlekela hi blue drop i mhaka ku se mi ti tholela vanhu va lava muxaka lowu. a nge khomiselani na swona sweswo hikokwalaho ka yini? A nge ku hi mhaka swilo swo fana na leswi minkarhi ya cinca na swilo swa cinca so mara a swi vuli ku vanhu lava nge le ku tirheni sweswi Boomted a va na vutivi va na vutivi lebyi nga helela. No ma ku vula se swi vutivi ma ku vula n'wina mi byela mina na rixaka ku na vanhu vo tala lava nge le ku tirheni ka tiposo leti ti-qualifications na vona ti nga vulavurisaniku na swilaveko ti nga vulavurisaniku a hi n'wina mi nga vula kwala se swi vula ku na vanhu vo tala lava mi nga mi na vokwala ka masipala ku nga ri ka mati ntsena ka swiyenge swo hambanahambana laha va nga ringaneliki ku ya hi ti-qualifications hi mhaka ya ku salga a yi se lunghisa nchumu. Ni nga yi hlamusela hi ku fana na sweswi ni nga na poso va ku ni muvulavuleri wa masipala ivi loko ni kha ni tirha va fika va nghenisa ti-responsibilities tin'wanyani ehenhla ka leswi ni tirhaka swona. Se swi vula yini swi vula ku ntirho wa mina wu tele a wa ha ri wona luwa loko va nga ni thola va ni thola hi qualification leyi ni nga na yo va ku ni ta vulavulela masipala ntsena. Se u kuma ku manje se ni tirha swin'wanyani leswi swi nga ri kona la ka job description so hi swona leswi swo fana na sweswo va fanelaka va swi lunghisa. Qualification na ntirho ya munhu lowu a nga tholeriwa swo swi nga ha vulavurisani. So salga va ri va na nkarhi wo fika kwihi time frame ya salga ku hi ta kota ku swi tiva ku swi le ku lunghisiweni ke? I process leyi nga na nkarhi wo like malembe va ri ku hi endleni mara se yi fike makumu because a va tshembise ku hi February ya lembe leri swi ta va swi hetisekile mara va tlhe va kombisana kambe ku va yimile some of the policies ti concludiwa which means any moment from now hi langutele ku va ta hi nyika outcome. Se ku fika sweswiwani loko nga se ta outcome loko hi vona poso ka masipala kumbe leswi hi nge le ku vulavuleni na n'wina laha hi vona poso eka masipala ya Greater Tzaneen yi ku requirement grade 12 a swi vuli ngopfu swona. Ni nga swi vula tani a ni nge swi kaneti sweswo a swi vuli ngopfu swona swa humelela u kuma ku munhu loyi a hinkwato mara ku fana na leyi swa humelela u kuma ku ku laveka qualification yo hundza ku tlula laya tanihileswi mwingiseri a nga swi vekisa swo ka leyi a ku fanele ku vekiwe titlasi yo karhi laha u kota ku vona ku experience ya munhu loyi yi fika kwini u kuma ku strekiwanga laya mara ti-panel ta hi leti endlaku ti-selection ti va ti kha ti ri na swo sweswo mihleketweni ku onge hi nga kota ku kuma munhu wa so ku swi fambisana na ntirho lowu.
se a mi swi voni tanihi masipala ku nga se fika xivilelo lexi. That's why ni hlamusela Buzzpet ku process leya SALGA yi endleriwe so ku va yi lunghisa swilo swo fana na leswi a hi masipala wa hina ntsena i timasipala to hlayanyana leti nga na ti-challenges ta ku ka ha tirhisiwa ti-job description ta system ya khale ya van der Merwe. Se swi vula ku loko mi ya ka imbizo mi le ku yeni ka ti-imbizo maka ma va byela vaaki ku heyi mi nga hlamali loko mi ta na certificate mi nga thoriwi xiphiqo hi lexi hi swi vonini mi tshama mi va byela. Hawa laha hi fikaka kona va tivisa swa ku fana na sweswo mara a swi vuli ku a hi nge va tholi loko swi ri koho tiposo leti ku laveka ku grade 12 Buzzpet ta va thola mara a swi nge hi pfuni nchumu ku na hi kha hi swi vona laha ku xihoxo xi laha ende ku laveka munhu wa so ivi hi yisa xitandard hansi a ni tshembi ku swi ta hi pfuna tanihi masipala. I ntiyiso swi nge pfuni hi yo mhaka na hina hi vona swi ri na nkoka ku na n'we lunghisani mi advertiser leswi nga swona ku swi tiveka ku himpela laya va thole munhu loyi a ri na BSc laya va thole munhu loyi a ri na yini ma swi vona ku loko swi tsariwa mo ku grade 12 na 6 months experience se hi ehleketa loko a swi vula ku na munhu va n'wi tivaka va lava ku nyika yena poso. Hawa sweswo i ntiyiso ende swilo leswi na hi lavaka ku swi lunghisa kambe tanihileswi nga kombisa ku nkarhi na sweswi a hi na matimba loko matimba hi makuma i swilo leswi hi lavaka ku swi lunghisa ku huma information leyi fambisaka leyi na vayingiseri na vona va nga ta yi twisisa. ni mi twisisa swi vutivi se swi vutivi Makhuvele hi swona musine ya hi swona ku a ka hi kotla mbetana van'wana hayi Maluleke hayi se swi vutivi Makhuvele ke se swi vutivi ku va mi kote ku ta mi ta bula na hina nhlekani lowu siku ra n'wina rivele rinene ku ya mahlweni. ku khensa mina Khalanga na vayingiseri van'wina. Se swi vutivi Makhuvele va vulavulela wa masipala wa Greater Tzaneen Khomeli Rulani Mzamani ni hlwerile kambe sweswi ni ta ka wena na tshembisa hi ndlela leyi ta twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise ku yini Rulani. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. ndza khensa Khalanga la tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we muyingiseri nhlekani. President Cyril Ramaphosa dyondzo ya ntikelo no angarhela vanhu hinkwavo yi na nkoka ku tisa ntshamiseko na ku tiyimela emigangeni. Khomixini ya Madlanga yi pfumelerile timbhoni timbirhi ku nyika vumbhoni bya vona exihundleni kasi khale ka mufambisi wa masipala wa Ekurhuleni na nhloko ya hofisi ya muthori eka masipala va nyikiwile beyili. Mahungu xitalo ya awara yan'we. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Eka swidingi swa Afrika 10 to 12 hi mugqivela ukuwahasha u vula ku tlanga u ta fala DJ Bra radio yi le ku pfurheni nsilo loko wo za u swi twisa xileswi yi sukile vuthu xaveketa na xa bola la ku susa lero na DJ Bravo a zavilela Bravo wa ri kona tikweni musine kumbe va ku komba cha mama no rumba cha yo DJ Bright swidingi swa Afrika ntsena eka Munghana Lonene FM. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. sweswo mingisero Munghana Lonene FM na kona ku Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM va twirise swi vutivi a hi mitwaneni va ka hina ku timhaka leti mi nga na tona hi ti hi ndlela ya va twile tona ku va van'wani va kha va tlhelele khoto vanhu vo fana na va Lieutenant General Julius Mkhwanazi van'wana va lava va nga hetela va khoto van'wana va hey hambi wa ta swi tiva ku i ya ka khoto yi minduku kumbe rini hi ku ka na maveriveri ya ku mhaka leya ya lava va nga humelela khoto tolweni wa masiku hi timhaka ta ti-precious metal timhaka tetiya wa ehehliwa ku va khumbeka hi ndlela se swin'wana swa leswi swi nga ta hetela ku xivutiso lexi ni lava ku mi vutisa xona kwala mi nga kona i ku va Madlanga Commission va ngeteleriwe nkarhi ku ya sweswi hi nga vula tolo xivutiso ku ta va ku n'we hi ku vona ka n'we
ku na munhu loyi mi twa ku ngeti na yena a fana aya ka Matlanga commission nakolo ku ri ku a fana aya hi ku vona ka n'wina a fana aya a ya hlamula yini hi ndlela yaleyo i tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'we mi angula eka tona na tin'wana timhaka leti mi nga na tona hi ta kota ku twa ku la migangeni ya ka n'we ku le ku endlekeni ka yini kusuka kwele va hluvukani ku ya fika kwele a Heidelberg a Heidelberg hala hi twa ku n'wina va Rathanda mi famba njhani ku endleka yini va Musina kwala mi nga va ku mi kha mi kota ku yingisela mi ri koho na timhaka tihi kumbe tihi leti mi lavaka ku vulavula hi tona nomboro hi leyi 086 000 2543 na ngeta nakambe nomboro i 086 000 2543 un'wana ri hikokwalaho ka yini mi nga vitani va ANC va ta hayi nge va vitani ka sweswo ho vula ku xiyimo hi xixi hi byeriwa ku loko munhu lava hi lava ku va vulavule ka thovela swi vula yini sweswo hi byeriwile se hi nge va vitani hina hi lava ku twa n'we mi ri yini muyingiseri wo sungula helo ni hlakani enhlekani botpeta boto wa mina mpfukeni avekile n'wina minjhani hayi hi va lava man hayi 100% empela hina hi lava ku twa vona botpeta ni kombela ku angulanyana ka lima ku heta ku vulavula na muvulavuleri wa masipala ni khensa swinene ngopfu ka swivutiso leswi n'wina leswi mi nga va na swona ka yena swi kombise ku ka mi nga vi bias in terms of ku kumbe ku tsetselela a ku ngoluyo mara a ku va ku vutisa ku at least hi kota ku tlhantlha mhaka na ku kota ku twisisa tanihi vayingiseri lexi ni lava ku angulanyana ka xona i ku lava ku ringeta ku kombisa ku ka swivutiso swo mi kha mi swi vutisa ni yingiserini swinene swi tikomba sesi wa hina leswi ku nga swin'wana leswi endlaku hina vaakatiko hi nga ha vi na ku tshemba ngopfungopfu ka timhaka ta timasipala ta hina na mfumo ya leyi hi rhangelaka ka nkarhi wa sweswi ni vurisa leswi mhaka ku loko mi kha mi va vutisa a va i mbalavuleri kambe wa swi twa ku va ku la ku ringeta ku sivasiviwa hi mhaka ku i mbalavuleri i ntirho wa vona ku vulavulela masipala kasi swi kahle nkarhi wun'wana ku va hi amukela xiyimo loko hi ri na xihoxo lomu hi nga na swihoxo kona ivi hi kombeta vutihlamuleri kumbe responsibility yo karhi ku impela ku yisa mahlweni hi ta lunghisa swo karhi leswi hi faneleke hi swi lunghisa hi ku loko ni va yingisele kahle va nga va kha va yi tsutsumisela ka Salgabat a va na vutihlamuleri vona ka sayiti ra vona ku va ringeta ku kombisa ku okay fine na hina hi swi vonini hina hi ta teka magoza yo karhi ku va impela hi ringeta ku vona ku hi phushana na issue leyiwani ngopfungopfu na vona va lava ka Salga hi vona ku vona hi sayiti ra vona va endla yini ni vona va kha va nga vulavulangi nchumu va lo ringeta ku va na masivi kumbe ku siva ka leswi mi ringeta ku va vutisa swona but still ma swi twa ku va nkangan'wa ka swin'wana swa swona so hi swin'wana swa swona leswi kambe a va ngo komba makwavo ku hi va vutisa swilo leswi kumbexani swi nga kule na vona ku swilo leswiwani i swilo swa Salga yo yi nyikaku ti-job description sweswo swa ku taniya se xiyimo hi lexiwani le ka timhaka ta mati ve loko ve ri ka matric na 6 months experience hambi ta yi kuma ku 6 months experience hala tlhelo loko va vulavula na hina va ri van'wa tipolitiki va ta hi byela ku timhaka ta experience ti susiwile a ni tivi leswaku swin'wana swa swona swi endlaku ku mi tikuma ku hala va Maskarel na va Stengvater ku nwa mati yo nwa hi xiyindlwana swilo swo fana na sweswo xiyimo xo tika ni heta kwala na mi twile boto mina khensa thank you boto 0860 002543 n'wamiri yini i makumembiri n'weti mineta a se ba awara ya 13 nongonoko i Afrika wa vulavula Limpopo Champions Boxing Promotion yi ku tisela mphikizano wa World Kings Boxing Tournament lowu i mphikizano wo sungula wa ku lwisana na madzolonga ya swa ribewu laha u ta tiphina swinene loko lava va susana nkanu Akhani Sambo na Kenneth Albino wa le Philippines Ken Sahosi Dynamite Makondo na Korombi the Big Dog Chikungulu Sfiso Hlungwani u ta ya himetelana na Cedric TLB Chauke ti 31 ta July eUniversity ya le Venda kusuka hi awara ya ntsevu ni madyambu mathikithi ya mani na mani i 200 loko VIP yi ri 1500 kuma vuxokoxoko eka vahangwele 073-591-7790 hi yima kun'we hi lwisana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu emigangeni ya hina
Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. hello n'wana mingiseri nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Nhlekani minjhani khalanga? papa mina hi pfukile minjhani bote Hi pfukile na ku ta na yin'wana nyana ya muganga wala no huma kona ku na hoyi nyana ya tiko so mo mina ni vulavulela matitwele ma mina a na ku vulavulela tiko khalanga no lava ku ni tela ku ta vulavulela tiko ya hi ku loko a vuri swi vulavula tiko a ni mi tlherisela ka vuhumelerisi vulavula ni matitwele ya n'wina bote wa mina a hi mi tweni matitwele ma mina khalanga i ku a swi xikarhi ka swikolo swimbirhi Mbogota primary na Marimana high school ku fike ku ceriwa patu ku ndliwa bridge so a ni tivi ku ri a hi lava ku ta ku va masipala va ta hi hlamusela ku kumbe mina ni kala ku vutivi kumbe hi vo va nga na vutivi byo hindza bya hina va hi hlamusela ku reason ya ku va ku ceriwe patu khalanga ku ndliwa bridge va bridge yini a xikarhi ka swikolo swimbirhi va ndlela ku ta ku vana va ta tlula vana va tlula yini ku ri ke ni vana a va ta hi kona ko va na problem ya ku loko ku na mpfula ku va ku ri na migero laha ku fambaka mati so sweswi la ku twisa mina na ku twisa ku bridge liya yi bridge yini kumbe yi bridge wo mati malama ku mati lama makaya ka yisa vana loko va kha va ya xikolweni va hindza hi le henhla ka buloho kumbe a ni swi twisisi ri yivise ku yini buloho le ri suka ka xikolo lexi ri ya ka xikolo lexi kumbe ri fika ri ndla T junction la xikontiri a hi ti-junction khalango hi ri ku lo fika ku ceriwa xikarhi ku ndliwa goji ku ndliwa bridge loko mutsa mukhanselara wa n'wina va ri yini a hi ku tshama va ta hi byela ku yanani ka masipala a hi swona mukhanselara hi vo rito na ndleve ya n'wina tanihi vaaki va ka Mbokota vutisani vona ku sungula ivi mi twa ku va ri yini loko va nga mi hlamuli hi ko mi nga ta ya ka masipala loko va nga mi hlamuli ka masipala hi ko mi nga ta moyeni kambe n'wina a mi lava ta ku yini sweswi ni twa nga ri mahala ku hlamusela swin'wana mi ku fanele a mi na ku ringanyeta ku yini a na ku ringeta ku ta ku khalanga laha a ku fanele ku ve na bridge kona loko mina ni ya hi ntiyiso ma swi twa ni tirha a ni vulavuleli tiko mina ni vulavulela matitwele ma mina laha hi fanele hi ya hi ntiyiso kahle ku va na bridge i tliliniki ya le Musapa na va muganga lowun'wana ku tlulela ku ta hala xikolweni because loko ku ne mpfula ya kahle khalanga vana va fanele va ya ta hi le 4 ways le ka tivika sorry ku vitana vito ni to 4 ways ni nga vuli vito va fanele vana va suka le va ya le 4 ways and the 4 ways leya hi yo yi nga dangerous ngopfu for timovha for vana lava ntsinini vatswari va fanele va suka le va ya va tlurisa vana so bridge leyi nga fika yi ceriwa laha xikarhi ka patu laha between swikolo leswimbirhi hi yo a yi fanele yi ya le ka vana lavaya va ta kota ku hamba va tlula va nga ha yi patwini kasi n'wina ka miganga ya n'wina swi ndlisa n'wina a ni loko ta project mi va na nhlengeletano ivi ku twananiwa ku okay vakulukumba la ka wadi ya hina ku tata project leyiwani hi leyi yi la ku ololoxa xiphiqo lexi i vaaki va vulavula ivi ku va na ti-steering committee na swilo swo hinkwaswo a swi ndliwi ka hala ka Mbokota i surprise leyo loko a hi swi tiva khalanga a ni nga ta ni ta amoyeni na ku ka xiyenge xa mahungu hi ze hi raselana hi swona hina vaakatiko a hi nga ta ze hi raselana loko a hi swi tiva hi ze hi phikizana hi marito ka ti-social media sweswo swa ti-Facebook na yini loko a hi swi tivi na hi nga ta phikizana so that's why mina a ni vulavuleli tiko khalanga mina ni tisa matitwele ma mina ntsena ku ta ku ni ta kuma ntiyiso swa ni ta mi kuma ku mina ni le ka information vona va na information yo hindza ya mina va ta hlamusela kahle ku va hindle so is because of this mi fika mi cela patu xikarhi mi fika mi cela xipatu moho xa bridge khalanga ku bridge wa hina ni bridge khalanga yi fanele bridge ya mati ai mi tsandzini n'wina na teko ra n'wina ni mi twile motika vito belo bridge se mi rava swi tivi ku bridge weyini laha a xikolweni lexiya n'wi mi ri yini 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula n'wana yi lombiseri na ta yena timhaka i nhlekani aye khalanga papa ninjani i pfukile hi nga vona buti i pfukile bishop ka N'wamitwa cancer me ni lava ku commenta ka leyi ya march and march ya ku mahlweni khalanga ni lava ku khensa ngopfu was not correct mara the timing I believe was correct hi mhaka ya ku loko mi ya va ya endla that much and much yi karhi yi affecta hina hi ku hi ta responda lembe leri taka ni vona ku se ku ta ku late so ntiyiso ngopfu hi responda on time ntiyiso ngopfu
kumbexani hi yo mhaka i siku rin'wana loko hi vulavula na tatana Mchaviseki Musa Chavani hi va vutisini mhaka yaleyo kasi i ka rixaka ra ka hina hikokwalaho ka yini swi nga twali swi vulavuriwa swilo leswi ku rixaka ra ka hina ri tikomba na ro karhi ri xanisiwa loko swi ta ka timhaka leta ti-march and march hi ndlela yaleyo i mhaka yin'wana ya nkoka kambe hi bishop na mitwa handle ka ku va n'wina na mutshami ka mfona hi mhaka ku un'wana wa hala ka n'wi khumbekini mi vona ongeti hi nga huma njhani la ka xirhendzevutani lexi kumbe ka quagmire leyi khalanga ka xirhendzevutani lexi national leadership vurhangeri bya le henhla bya national president na ti-ministers va fanekele va condemn such actions loko mo languta the movement ya vatsonga leswi va karhi va march they were marching peaceful antshembi ku na munhu wun'we loyi a nge i attack-wini vatsonga loko va karhi va march mara the other tribes loko ti karhi ti marcha ti va ti karhi ti affecta vanhu and the national government a yi swi condemn so a ni karhi ni languta mhaka ya mavona laha Limpopo ku na Bapedi ku na Balobedu mara Balobedu va wela hansi ka Bapedi a va recognize as a tribe leyi existaka South Africa so a ni karhi ni cheka ni vutisa na van'wani va vanghani va mehe va tinxaka letin'wana ku why va vulavula ngopfu hi matsonga machangani I mean hi machangani loko va karhi loko va macha va ku xangani suka ndleleni so maybe kumbe government a va fanekele va recognize xichangani as a separate language like bo argument ya bo i ku va ri a ku na machangana South Africa bo va tiva ku na matsonga and of which loko hi languta the 12 official languages ku na Xitsonga so va ri why n'we mi argue mi va affected because we are not talking of Tsonga hi vulavula hi machangana a hi vuli matsonga so that movement yi kota ku dyondzisa tinxaka letin'wana ku vatsonga machangana is part ya matsonga i vanhu van'we these people va nga focus ka ku musa a hi vuli n'wina hina hi vula matsonga because ku na lava va kwataka loko va vitaniwa machangana ku na lava kwataka loko va vitaniwa matsonga so a hi fanekele hi va xilo xin'we so matiwa mhaka leyi yo hlupha hi ku yi na swikhedzakhedza swi ya na hi ku i yime hi tlhelo rihi hi ku loko mo languta ku tumbuluka ka tlhelo lerin'wana ra machangani mi nga swi vona ku loko mi hlaya ka matsalwa mi nga swi vona ku swi na swi vulavula ngopfu na loko mi languta rixaka leri talaka ku rhangela mahlweni timhaka ta march and march ko tala loko ni nga hoxisi ku tala ku va ku ri lava va Mazulu ene loko ku tala ku va ku ri lava va Mazulu mi ta tsundzuka ku mhaka ya Mazulu na ku tumbuluka ka rixaka ra machangani swi vulavuri swi sukele kwihi ku ya hi leswi swi vulavurisiwaka swo ku ya hi matsalwa se i xo xiphiqo xa koho xa ku kumbexana ku fanele ku va na ku tiyimisela hi varhangeri ku kota ku va ku vulavuriwa ntiyiso wa mhaka leyi argument ya vo van'wana loko ni va cheka loko va vuxangani va ri a va vuli rixaka ra hina va refer to any foreigner va n'wi vitanaka elixangani so voho loko va kusuka endleleni va vula ku the foreigners a va fambi of which kasi ku na hina machangani which we are not foreigners and lexi ni va i ku loko matsonga machangani hi kombisa ku yimela timfanelo ta hina va hehliwa ku va ku fandiwini mara voho loko va yimela timfanelo ta vona tanihi vaakatiko va lava ku caca lava va nga ri ki na ti-document voho a va fandiwangi ku fandiwa hina matsonga machangani and then ni vilerisa ngopfu ku na vatsonga va ku tala lava va yimaka na pfhumba leri kumbe va sabotajaku this movement leyi hi yimelaka loko i nga si va na xaka bukted leri nga affecteka lomu tindhawu leti ku nga tala vatsonga loko i ze i nga vulavuli Zulu and hina hi nge swi koti ku ti kamakama Zulu a hi xi koti hi nga kota ku vulavula at least for communication mara va fanele a hi xi koti kumbe hi xi lavi swi hi ka miri a hi swona na timfanelo a hi boheki because ti-language leti ta ringana so ku na rixaka leri ri tiva ku ri superior just like ku fana xikombiso lexi a mi karhi mi xi kombisa ku mi byeriwe ku va vulavurini ka thlovela of which swi vula ku pfaleriwa tinxaka tin'wana a handle because ku na hina hi nga swi laveki hi rhandza ku munghana lonene
and then na timfanelo and then loko va no ai maka ene n'wina ai maka ya ku rhandza munghana lonene salga yi va yi ri ku ri Limpopo kasi Limpopo i va mani loko ku ve xitichi a ku ri xin'we hikokwalaho ka yini ku ri na switichi leswin'wana swi ka swi haxa i Sovenga mani nghene University of Limpopo va yi vitana ku Sovenga meaning Kusuthu Venda na Tsonga so ku na tinxaka letinharhu mara swi tikomba onge varhangeri va hina va voyamela sayiti rin'we so as long as national government kumbe the provincial government yi nga condemn such talkings swa ta ya mahlweni and ni khoma tingana loko president ku va ku ri Muvenda hi vo lava a va fanele va yimela rixaka ngopfu ra hina Matsonga Vachangana na Mavenda va yimelela leyi so a ku vulavuriwi nchumu va sweswi la phalavuriwa namuntlha ku na march and march ni twini va ku na va Dr. Phuphi va ta va ri koho of which na vo a va fanekele ku va vanhu lava va hi protectaka loko ku karhi ku machiwa ku nga affecteki na Machangana ni lava ku siku rin'wana mi vuya mi ta hi byela hi Bishop ku hikokwalaho ka yini mi cince vito leri ra Sovenga hi ku Sovenga ku ri kahle a yi hi komba ku hinkwerhu ha wela laya sweswiwani loko se yi ku thef se sensa kutaniya loko hambi ku Limpopo a va yi teki a va swi tivi ku Limpopo yi sukela kwihi yi sukela ka Sovenga na yini a va swa ha ri kona sweswo kambe hambi swi ri tani khesi swinene Bishop inkom 0860002543 nongonoko i Africa wa vula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ani botpete na muhumelerisi Mabasa mina ni mana swona exiboho lexi nga tekiwa hi president ku va va ngetelela nkarhi eka commission leyi nga simekiwa swa xinkarhanyana ya madlanga ku va yisa ntirho wa yona emahlweni hikuva ntirho wa tele lani hikuva ku na vanhu lava fanekeleke va ti vonakarisa ka commission leya mara va le ku dojadojeni so mina ni nga tsakela ngopfu loko munhu wo fanisana na murhangeri wa vandla ra EFF nkulukumba Julius Malema vo va vitana ka commission ya madlanga leswaku va ta tihlamulela eka vudyelwana lebyi a va ri na byona kusuka eka n'wamabindzu wa mafolelo a vitaniwa hi vito ra Mohammed Sal so na Major General Forrest Khani i vanhu lava a va ri na vudyelwana swinene na vona hambi nhundla a endlaka ntsongo hi ku dyela ehenhla eka vona so i swin'wana leswi nga swi langutisela leswaku madlanga commission yi nga swi fikelela va ti vonakarisa nkulukumba Malema a mi ri na Mkhulu Hector Chabalala kusuka ka Gawula inkomu botpheta mina no rhandza ku khesha march and march yi tirhi ngopfu no mo vona ugevenga pfuka march and march va yi sunguleni byi le hansi ngopfu hi vulavula kwele xifundzeni xa le kwele KwaZulu-Natal laha timovha to tleketla mali a ti bombiwa na michini a yi bombiwa ku dlayiwa maxaka ma hina kwaya mara sis ku na march and march swi hansi se swa hi komba kahle leswiwani swo lava statistic swi ta hi buyela lexa maphorisa ku vugevenga buchikini na and then sure ku buchiki ngopfu le KwaZulu-Natal le se swi ta hi kombisa ku laha a va endla vugevenga hi va hi kota ku va na tihlahlayi ta straight hayi letiya ta va statistic ta va maluleke letiya va vulavula ku hi tona va ri senga ta ku la South Africa hi va 60 million 66 swa tikomba ku swilo leswiya va hlaya vanhu lava va tivaka va nga la South Africa mara ntiyiso wa kona South Africa hi more than 8 million va tele ngopfu i Doug Butpet enhlekani Butpet na Butereke Butpet a ni ku nkulukumba John Mpe kahle a va swi lavi ku ta ka xitichi lexa hina and if the early time mu tshiketa swa la mu fostela ku a ta vulavula whatever loko ku ri ku na swin'wana leswi mi lavaka ku swi tiva mayelana na Salga ya wena whatever I think mu fanele mi vita premier wa yena mi tlhela mu n'wi hlamusela ku ri mi vita premier mava ku nkulukumba John a nga swi lavi ku tirhisana na Matsonga Inhlikani ri xini Botpet xikan'we na muhumelerisi kokwana Cindani mavonakale ya ngoma ya ku ri vana va ha ri vantsongo kumbe malembe ya vona ya ku ya ngomeni ya nga se fika va mhani hi vona va phuxaka mhaka leyi na lava hi ngo hi vona lava hi va rhandzaka va hi swekelaka hi ku switokofela leswi Botpet na mavhilelo ya tlangiwaka lawa
i ta lava ku n'wana ya ngomeni ndlela yo fana yaleyo a ta kota ku ri vhilwa ri ta kota ku vuya ka yena a ya rivala vutomi bya n'wana kumbe vuhlayiseki bya n'wana loko a ha ri ntsongo a kumeka a ya ngomeni inkomu Botpet i xikalavito nkulu a hi ku duma enhlikani Botpet lava ku pimanyeta aka mhaka leyi ya mazulu loko va karhi va ku Ishangane Botpet ku na video leyi nga ku hangalakeni ka nkarhi wa sweswi leyi ku nga ngheneriwa munhu a Alexander a onheriwa nhundzu loyi a hi tivi ku swi nga endleka a lave ku biyiwa kumbe yini because va ri Ishangane so rito ra Ishangane a ri kongomisiwe straight ka rixaka ra Matsonga Machangani sweswo i ntiyiso hi le ku swi feseni siku na siku timhaka ta tribalism swi nga zi swi shieldiwa Botpet ntiyiso u ta tshama u ri ntiyiso sweswo mingisero munghana lonene FM namuntlha holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa ve le ku simekeni ximfumo hofisi leyi nga ta langutana na timhaka ta swivilelo leswi va ka swi khumba xiyenge lexa xa vulavisisi xa IDAC loko ni nga hoxisi va ri investigative directorate against corruption se xiyenge lexiya hi xo sweswiwani xi rhangeriwaka hi mani Andrea Johnson lava va ya ku vulavuriwa va nge le ku vulavuriweni kumbe ku vuriwaka leswaku va ta vulavuriwa ha voho ka timhaka ta le ka Madlanga va mhaka kona se onge xiyenge lexi loko xi ndla swilo a ku nga ri na laha vanhu va vilelaku kona se xiyenge lexi xi tumbuluxiwile va le ku xi simekeni ximfumo holobye Mamoloko Kubai hi ndlela yoyoleyo kama msirito ku tumingisero me 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula rin'wana hungu leri a ni kumixani mi ta vulavula hi rona i timhaka letiya ta matsundzuka leswi nga humelela le enyoveni ka tavern liya ku hetela ku lova vantshwa va kulume ya ka 21 loko ni nga hoxisi ku hetelele ku kumeka ku vanhu lava beri ba binyi va tavern liya va ta fane va byara vutihlamuleri bya mafu lamaya a ku ri na maendlelo lama va ku inquest inquiry laha ku langutiwa kahle ku nga va ku ri yini xi nga va ku xi nga fambangi kahle kumbe njhani sweswo swa ku taniya so vengeri vinyi va tavern liya enyoveni va fane va byara vutihlamuleri laha swi tisaka swivutiso swo tala swa ku n'wina vatswari ke mi byara kwihi vutihlamuleri loko vana van'we va malembe ya 13 14 16 va ya ku hungaseni a byaleni mi byara vutihlamuleri kwihi n'wina mi kombetela ku tintiwa hi lava closure hi lava n'wina mi va mi ri kwihi loko vana van'we va kha va ya byaleni futhi va tlhela va ya byaleni va ri na malembe yo ka ma nga ringanelangi van'wana va lo chocholoza na dirata kwalaya va nghena va ka ku pfariwile wena u pfumeleriwe va susumeta khumbi kumbe darata leyi va nghena va hetelela va hundza misaveni milawu yi kona tikweni leri kambe kun'wana hi ku vona ka mina ko fanele ka xifaniso xi xa le enyoveni ina n'winyi wa tavern a nga fanelanga va xavisele byala loko hi kha hi languta malembe ya vona i ntiyiso swi ni yima na hi swona a nga fanelangi a va pfumelerile ku va va xavisela byala kambe n'wina vatswari ke vana va n'wina hikokwalaho ka yini tintangha ta vona ka yin'wana mindyangu a va tlele lava ka n'wina va yi byaleni hikongolo ya tiko hinkwaro phela se vatswari vona va byala byihi paradox ni ta veka ya mina mavonelo un'wana a fika a veka yena mavonelo is fine kambe ni kombela leswaku hi nga hundzuki rixaka leri ri languteka ku rhange mahlweni ingaku i nhlolo loko ni ku hlolo loko lava baku mihlati va baku tihlolo loko u ti haxa hansi u fanele ku ti hlawutela ku ti vula yini leyi yi vula yini leyi yi vula yini se xikombelo ni nga ka xona mina a ni ta kombela ku vuhosi bya ka Ndwandwe bya ka Nxumalo hi ku rhangeriwa hi Mpiya Sendlini na le ka hosi Charles Magona mhaka leyi ya vito ra Changani hina a hi nga ri na swona loko hi languta mi twa mi kha mi khumbanya timhaka ta matsalo swilo leswi swi languteka swi te na vanhu lava ka Nxumalo la ka rixaka leri ra hina ro vulavula ni kombela ku ni li vula ku i rixaka ro vulavula a ni na ku wela ka mhaka ya Vatsonga a ni na ku wela ka mhaka ya Machangani
so vanhu lava va nga hetisela rito leri ra Machangani a ni ta kombela ku mi hi vitelela va ya loko ku hlangana suka endleleni because minkarhini hinkwayo loko ka hina ku ta ku hlangana suka endleleni a hi khale la loko ku ka ku tlangeriwa swa va MK mi swi vonini un'wana wa rikwerhu hambileswi na masiku ndzhaku va ba phini va nga yimbelela risimu leriya ku i ya phindi xangani phinda hi vi hi ri cina risimu leriya hi nga langutangi leswaku ra tshikeleriwa kumbe njhani kumbe a ku ri timhakeni ta ku a ri yimbeleriwa hi wun'wana wa ka hina kambe vanhu va ka Nxumalo xana va laveriwa yini va ka Nxumalo va ye va endla xikoxo xa vuhosi va ku va lava vona va yimela rixaka ra Machangani so loko ni twa vanhu vo tala namuntlha ni twa ku Machangani ve le Mozambique Vatsonga hi lava a va ri ka former Gazankulu homeland so mara va ka Nxumalo lava hi vulavulaka hi vona i vanhu lava hanyaka a va ri ndeka former Gazankulu homeland leyi a yi suka ka Matiyani ya Gimeta le Mkhuhlu amhala se lava ni ngo a hi tihlolo ni va lavela yini ni va lavela ku a va ti va ta mihlamuselo wa ku Xangani va ta hi hlamusela ku Xangani swi vula yini hi ku van'wani ni twa un'wana mi yingisela foyini a hi vona ntsena va nga na vana na xaka leti hina hi na vona hi hanya na vona va vapfueti wa hina hi teketerini kona ka rixaka leriya kambe loko mi languta masiku hinkwawo loko mi kha mi languta ka swa mabulu lama mi chekaka kona swa social media vanhu lava nge le ku tshikeleriweni tanihiloko hi tshame hi swi vula na masiku ndzhaku i vanhu lava vulavulaka kusuka hi 2008 ka ha ri Mbeki president swi sungula kona ku hala Vulikzanda ni kuma ku vanhu vo tala va kha va tshikeleriwa i vanhu lavo vulavula ririmi leri se loko va va vitanile va ku Xangani suka endleleni va ta va ta hi hlamusela loko ku koxiwa vuhosi swi helele ku hi ku kumbexani na swo swi fanele swi hi pfuna ku hi kota ku twisisa ku xi fike swi helela kwihi ivi ku yisiwa ku yini mahlweni hi yona mhaka ni ku a va komberiwa va ka Nxumalo mina na swi tiva ku timhaka ta va ka Nxumalo laha ni nga Gimeta kona ka tlhelweni ra mina ni nga tivi ka vona ku swi fika kwihi ni tiva ku swilo swa vona swi fike swi rahiwa va kombisiwa leswaku ina a va kaneti na mina ni un'wana ku a ni kaneti ku Soshangani i vil king kambe vuking bya yena a byi khingarangi haleni nyamuntlha hi nga kona hina van'wana ende ni tlhela na ku lemukisa swinene ka vanhu va ka hina ku na wata munhu a ri Maluleke a fika a ku yena i Mchangani ende vanhu va nga n'wi kaneti va ku va ka Maluleke swilo leswi loko swi endliwa khalanga swi endliwe hi ndlela ya ku ka va loyi a va ri koho vanhu lava nga va joyina group ya Machangani va rhanga mahlweni ka tihipleta va ka Maluleke va ka Chauke hi ku hambanahambana ka swona hi yona mhaka ni ngheni na siku n'wana ku nga vi na munhu a nghena ku lavele Mozambique a ku i va Machangani lava hala ku na ndzeni loko ni langutisa ni ndla vuhleri bya mina ni kuma ku vanhu vo tala va ku pfumbisa rito ra Machangani hi lava nga kwala Afrika-Dzonga tani lava nga le Mozambique hi ku a Mozambique loko hina van'wana loko hi nghena va ri hi Vacopi n'wina van'wana loko va nghena va ku hala va va wrong mara swilo leswi swa Mchangani swi pfumbisiwa ngopfu kona la se va ka Nxumalo na group yona ya leyi yi famba kha ku Machangani suka endleleni every day kalanga vanhu lava nga le ku xanisiweni kuve a ku na la ku nga nghenelela King Zwelithini ka xikoxo xa vona swi hava vumbhoni a ni na ku vulavula swa ku swi na hi ku le ka radio ya official swi hava vumbhoni hi nga ta ku xikolo i fike a ku lava i vanhu va mina hi ku ni vona yin'wana leyi nga kona sweswi i ndlule mithi hosi yi nga kona sweswi yi vulavule hi ku loko yi kaheri nga ta ku kayiza vanhu va yona ni twa yi kombisa ku yi ku tshikani vanhu va Zimbabwe yi twa ku vava i vanhu va yona a ndzi va hlonipha xitulu lexiyani vanhu va Malawi kambe lava hina hi tiva ku na matini ya vona ya komba ku va suka kwa Nongoma va ri Machangani na swivongo swa vona loko va tiphata mintsena lava loko va tiphata swi fana ku a va khumbiwangi manito mara hina loko hi tshame na vula ha swi tiva ku vangoni lava va suka kona le kambe loko va kha va vulavula a va va katsi ende na loko va yimbela ku na tshimeti va tiyimbelelaka le ngeke swi vume ku khonza kwa Soshangani tiko tshimeti va tiyimbelela mazulu na sweswi mina na tifamba tihostele ni hanya ngopfu na vona loyi a ni swekelaka na sweswiwani wu huma koho kwaleyi se kambe a ni nge ti just because ku mani ku mina ni hala na swi tiva ku vanhu lava hi addressisa ku yini ni nge ti ni ta vhikela ku just because ku vuxaka byo karhi na vona mina mi lava ku hina tanihi xitichi xa rixaka hi ku tsakela ka n'wina hi mi pfuna hi ku endla yini na yini ni kombela ku mi vitelela varhangeri va maxi liya va nga rhanga mahlweni vanharhu Mantingwani hi yena loyi a ka Nxumalo ndhavandhava Phekela Mthakathi na loyi loyi a nga n'wingi wa le ka Nyamalala loyi Jasita mi hi vitanela vona
hi kota ku hina hi vulavula na vona hi hina hi hanya ku laha ka community na leswi vanhu va ka hina va ndliwaka so hi kota ku hi bula na vona ku yes a hi lwi na masheni mashi ya hi seketela yi le ku pfuneni swinene kambe a ku pfuneni ka yona vanhu lava nga le ku tshikeleriweni i vanhu lava vulavulaka ririmi leri ra hina xana va swi kota ku swi identify ku mina minkarhini yo taniyeni ya kuma ku na le Limpopo Giyani a va swi teka nga ku i matiko ya le handle ma swi ta ku na vanhu va nga le va KwaZulu-Natal va swi teka nga ku Giyani a hi le ka tiko leri a ni munhu khalanga ni vulavula swilo swa ntiyiso phela ku na vanhu lava hanyaka loko hina van'wana loko hi sungula ku famba na vona lava a hi vute na vona hi nga vuta vona loko se hi diya na vona le kaya hi londziwe ngopfu hi byela ku hi fanekele hi ya lulamisa passport ni ku passport ya yini ni ze ni tivisa kasi dyondzo leyi na hi nga dyondza yona hala Limpopo la mi hi dyondza yo khalanga na lava a yi fani dyondzo leyi na mara loko hi ri thexani kuma ku swa fana hi ku loko va hi vutisa swo karhi a hi na vo va hlamula ku va swi dyondzise ni ku mara leya ti-province vanhu lava a va yi dyondzisiwa xanake ke a ku fika na nkarhi ndzeni ku swa laveka leswi mpamu swi endlaku ka va thovela na va pharapara ku mi hlanganisa loko ku fika ti-1 ta February ku mungalonene yi haxa na vama loko mo hi connecta swi va mi ku cause na mungalonene mi nga twa swo tala mi nga twa swo tala khalanga nemetweni cancer hey ya ebakayini na tsaka hi ku va vosi bya ka Nxumalo va yingisela xitichi lexi ni tshemba va kha va hi twa kumbexana na vo va tata va ta hi pfuna ku hi twa ku xiyimo xi fika kwihi ku endleka yini kumbexana loko wo vulavula voho ku ya hi leswi mi yingisela kombelaka swona lava va machani machi na voho hi ta va lava kambe mhaka yin'wana yi tlhela ku yi va kona i ku veri a ni tivi loko ka hi swona leswi hi ku ya hi voho ve le ku lweni na vanhu lava va nga laha va ri hava maphepha hi yo mhaka nkulu sweswi se swi nga va swi vula ku yini sweswo leswo swin'wana leswi hina hi lavaka swona hi swihi va ri lava va nga laha va ri hava maphepha hi vo va lwaka na vona a ni tivi n'wameli n'wana mi yingiseri hi loyi nhleka Budpet papa ni ri njhani swi swa tiko ra n'wina se swa hi karharisa hina ha karhala ma mi ta ka mi nga karhali mi lo rhumiwa Budpet ku mi ta hi yimela leswi experience mina mhani nga swihlangi i huma KZN in Zulu. May his soul continue to repose in eternal peace. Budpet ani hambani ya KZN Machangani ama recognize vanhu va ku tala KZN a va swi tivi ku Machangani i yini na loko hi 2020 ni ta endla nkhuvo wo hlanganisa mindyangu leyiwani ni ta ku i mucato ni endlele kwale KZN Budpet va tiva ku ri mhani luya vanhu va ku tala laha KZN va tiva ku ri mhani luya i teke hi muhlampfa so ni na ku tlhelela ndzhaku Budpet i experience ya mina a ni ya KZN ngopfu mara loko i Mutsonga kumbe ku Muchangani va twa nga ku i huma le kule i huma muhlampfa so ni na ku tlhelela ka tatana lava va nge te nsati wa vona i Muzulu ene loko va ku hlangani suka ndleleni a va vuli hina a ni tshembi ku tatana lavayani va na social media Budpet a ni ti ku endlekeni mingisero wa mina mi nga mi helele hi battery kumbe mi helele airtime kumbe network a ni tivi kambe a mi kha mi ta na tlhelo rena tsundzukani Afrika wa vulavula yi tsakisa hi sweswo ku un'wana na un'wana i tana i njhekanjhekisana la ha jikajikisana la un'wana na un'wana yimela ta hi timhaka ntsena hi nhlonipho se na ha pfumela ku loko ku nghena swo swi fike ku hayi kholanga leswi nga swi vulaka swona hi leswi na leswi swi ngo fika swi onhaka ntsena loko munhu fika ku mara kharanga i bari wena swilo leswi swi vulavulaka hi swo ya sweswo swa onhaka kambe hi nhlonipho nchumu loko jikajikisana ha jikajikisana se muyingiseri luya i tena tlhelo ra yena lava kanetana ku fana na loyi a nga helela yi nga n'wi tsema foni sweswiwani i le ku kaneteni a khanika yini tlhelo ra yena hi laha sweswo hi yo mhaka ku ri na nongonoko lowu kun'wana ta na vona hayi ku hi ta hlantswana byongo un'wana ku hayi kahlekahle swona hi levi hayi hi fanele hi kanetisana xisweswi a hi yeleni mahlweni ene ku le van'wana va hi twa ku hi kha hi kanetanisa swa leswi laha amoyeni va nga ngheni vo va hi hlamula ka Facebook
hina ya chika Facebook hina ya chala hlamula la ngena kwala mi hlamula ko 0860002543 asune ni tokuma ngamsawa orambire times sekuni nhleka mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi tikhensile khalanga nakambe leti tinhlakomhaka ta mahungu ya warambirhi eludungeni good pet hi laha ku nga kona machangana kumbe ku vatsonga machangana ririmi leri nga Xitsonga yena a ri dyondzangi exikolweni mara hi machangana lama mi nge te siku rin'wana ni mi vonile ka Makuleke lembe leri nga hundza ka Makuleke day ya nga tshembanga ku fana na n'wana va kha va hlamusela timhaka to letiya ta ku halaya machangana hi kona hina hi hava vukosi lebyi hi yimela ku ni twa n'wana a kha a vulavula siku rin'wana la a ku amatikweni yo fana na kwala machangana ya tekeriwa hansi na ku halaya hi nga kona hi tekeriwa hansi a hi tiveki se loko a ko va ku swa endleka leswaku hi tiveka na hina hi nga tekeriwi hansi na kwele hi humaka kona a mi nga ta va vona vanhu va ka hina va talatala laniwani ene xikulukumba ngopfu lexi nga endleka sweswiya swa tinyimpi leti nga humelela hi limele ngopfu Bothata swinene mi kuma ku mina ni tela hi 1978 ka ni nghena xikolo ka Nhlengani ka Nsimbi ni kulela kona ni tlhelela kaya ni ya nghena xikolo kona ni tlhela ni vuya hi ntirho so swilo swo fana na leswi loko ku kha ku vulavuriwa hina swi hi tsundzuxa leyi humaka kona ku kasi why hina machangana hi nga tekeriwi enhlokweni hi tlhela hi hambana hi xihi ma vona mali ya kona kwala ka ku okay kumbexani leswi endlaka ku kumbexani hi nga hetelela hi nga tekeriwi enhlokweni a hi ko ku hambana ka hina ku hambana hi kona no ka ni nga tivi mahambanelo ma koho hi ku ku na lava va nge lavawani hi ku va le ka tiko rin'wana a hi machangana hi ku van'wani va byela ku ri ka tiko leriya leswi ku dominetaku Mashona kumbe na Mandebele ku hava machangana hi leswi vona a va swi tikisa xiswona na vona lava nga kwele henhla le eka Southern Zimbabwe vanhu vo tala a va tiveki va hleketa ku hi le Mananga a ni ma swi vona ani ku na game leyi ya va ri Gona Rejo game reserve Rambo ra Ndlopfu Gona Rejo hi leswi swi vulaka swona va hleketa ku a ku tshami vanhu ku tshama swari a hi la ku ta susiwa lembe rin'wana va ku hayi vanhu lava hayi a va kona van'wani va tlhela ku a va tlheleli Mozambique hikuva davuka kona a ku ri na festival yin'wana sweswinyana khale veri a Budula kambe a yi ri kwihi veri a yi ri amhlanguleni se amhlanguleni nako ku va ku ri machanga hikokwalaho ka yini mi ku yin'we machangani hi machanga mi ni Chauke ni byerile Bothata ya ni Chauke hi leswi hi nga davuka hi ri xiswona ena a hi lo xava ririmi leri i ririmi ra ka hina hi machangana loko ni mi hlayela xivongo xa mina ku fana na n'wina mi nge mun'wana Jim wa Xingiritano wa swimanimani kwalayo mina ni ku ni n'wana Risimati wa Beni wa Mchipisi wa Machela wa Xikovele wa Xigombe wa Xinyori xa Humba xa Bangwani xa Kangetela Rideni se loko ni ta ku mina ni Mndebele ririmi xona a mi swi voni ku swi ta va swi hoxekile swa swo Bothata ni va ni lahla na vana va mina hileswaku hi nga tivi leswaku va huma kwihi na loko va kha va kula a va swi tivi ku i va le kwihi vanhu valava ene hi ri machangana se loko hi ku hi ta haleni ha hlongoriwa maka xin'wana xi hluphaku i ku tumbuluka ka ku leswi swi nga ri kona hi nkarhi wa Professor H.W. Intsanwisi a ku ri na ku tumbuluka ka ku na Vatsonga machangana hi swona kambe sweswiwani swi tikomba ngeti ku na ku tumbuluka ka ku mhani Mutsonga mhani Muchangani mhani Muchangani mhani Mutsonga ku fana na sweswi loko ni kha ni vulavula na n'wina ni ku tani loko ni ku xa Humba ku nga Chauke ku nga n'wina un'wana a nga fika ku mhani Muchangani ni Mutsonga se that's why ni ku swilo leswiwani swi va swi kha swi sukela hi ku van'wani loko va tiphata n'wina loko mi kha ni mi twa mi phata a swi katsangi na Xizulu kumbe ni yo ka ni nga swi katsi no ni vula so se van'wani loko va tiphata swi katsa na Xizulu
ku na lava vo lava ku xava vuxaka va ti vula ku hina hi mazulu ku endlela ku va ta kuma a ni swi tivi ku ni nga swi vurisa ku yini mara ku dyela amukeriwa va kota ku dyela kumbe va lava ku amukeriwa va nga hlawuriwi Bullpet va nga hlawuriwi na kwala va nga ta va kha va tshama kona va ta kota ku amukeriwa hikuva a ni ma swi tiva ku phela hambi kwalawani kwala ni le joni sweswiwani munhu na loko hi fika hina loko va dulela munhu va kha va ku dulela loko le nto embi njengexangana ma swi vona ku i mhaka yin'wanyana yo ka yi nga ri kahle a yi tshamisekanga hileswaku hina hi tikuma hi nga ri vanhu emisaveni hinkwayo kambe a hi hetseleni Chauke a hi hetseleni Chauke mina ni ri hi nga heta njhani ku avana loko ku nga kona hi ku loko hi avana swi hi nga ri swo swi endlaku ku hi nga ni ta swi vekisa kwini loko hi avana swi endla ku hi va vantsongo hikokwalaho ka yini hi nga tiyisisi mhaka yaleyo ku hina vatsonga machangana mina a ni ta vula leswi Bullpet a ni haleni atikweni ra Afrika-Dzonga hi kona ku na vanhu vo tala va xichangana va ririmi ra ka hina hambiloko ku ri ku na vanhu va le ka N'wamitwa va vulavula ku Xitsonga xo tikela va le ka Malamulele na va le Giyani mara loko ku va ku tihosi hi ku tihosi ti tele haleni tikweni leri loko va hi hlengeleta ku na machangana atikweni ra Zimbabwe ku na machangana a Mozambique loko a ku ri ku swa koteka sweswi mi nge swi endlekile swa budula leswi loko vo kota ku hi hlanganisa vanhu lava ku ri vona tihosi swilo leswiwani swi nga hela hi ku vona ka mina ko va mavonelo ya mina a ni vuli ku hi swona Chauke mi vula ku yini la ta ku ni kota ku va hi hetisa mhaka leyi hi ku ya hi n'wina miri lava nga hi khomela xikhiya i tihosi loko tihosi leti to yima hi milenge hi nga tshamiseka swinene ngopfu sweswo hi ku loko vo sweswi hosi Makuleke a va ri a mihlanguleni a ni va ri va ta tlhela va hlangana futhi nakambe va hlangana vakulukumba lava va tihosi lava va hlangana na va hosi Sengwe na vatshovani va lava va nga hlangana kwele na va hosi Gezani ku na tihosi Headman vo hosi Samu na vo Xigalu sweswo hala Mozambique a ni va tivi mara loko ko va ku va kota ku hlangana vanhu valava ivi va ya kota ku va vulavula na tihosi leti ta ti-president ti nga khoma matiko va ta kota ku swi tiva na ku hi amukela ku vanhu lava va kona va hanya maso hi tiveka hi nga hanyi loko nkulukumba lowu a ku humaku laha ku luya un'wana i te a hi tiveki mara lowun'wanyana ku ha tiveka ma swi vona ku swi khoma ku ri swi hlangahlanganile se loko van'wani veri a Giyani hi le ntsungeni wa malwandle a ni ma swi vona se hileswaku munhu a nga ri tivi tiko ra ka vona a nga ri tivi tiko ra ka vona ku ri helela kwihi se ku fana na vona kwala muzimsabula vanhu va humesa tirivule tindlwini hamba xangani ku fana na sweswi mi nga swi twa swi ka swi vulavuriwa va hlongoleteriwa tindlwini Bullpet va hlongoleteriwa tindlwini leti va nga ti xava se hi mhaka i machangana van'wani va lovile kwala va dlaweteriwa kwala hi mazulu va sa va tshamile ene vanhu lava va mazulu lava va fika lava tshama lava ti vona nga ku laha hi le xilungwini hi ku le makaya ka vona ma ku vona tiko ra ka Zulu ko tala ka kona hi le switshabyanini misava ya kona yin'wanyana ya mefuka yi phiriwa loko kona mpfula yi fane yi ngoka a va na ndhawu za straight se loko va fikile a Joni laha va vona nga ku hayi a ha tlheleli kahle kun'wanyana hikokaya ka vona a va vona kwala va oxa na swifaki va kha va xavisa a ngi sayi khaya mina se ngihlala la kukwami la nametweni hi leswo Chauke Nkomude Shawumba Semene rona Dr. Thomas Chauke mara va yimbelele tsimatata number 18 German na kumalete ne tsaka so yimbelela ne ya mpela me right ntwana mafuta ka swi tsikenzwe tsika so yimbelele Imam Keril la ile ka Munghana Lonene FM inhlekani Khalanga Papa ishi papa mi Evuke ngavale angatana apartheid ta pfuka hi ku yini Bona ba angatana apartheid Khalanga system a itiva Veteri ite a hinge ikoti hinge humi ka yona Sweswi vana va munhu va banana eranga ra ku hila va ri hina hi machangana hina hi matsonga hina hi yini i apartheid yi nga endla sweswo
yindlile ihuma njani phela ile phakathi seyivane ihuma swi lava hi sungula hi va na leswi va ngo is a nation cleansing kumbe ku a tribe cleansing hi hlamuselana ku hi suka kwini hi ya kwini hi ku leswi ni swi vonaka xi nga problem la Khalanga ni Mthele iya ni Nyamboza a ni Mzulu mina muyini ya pfuki ni vona janga mara matiba leswiwani i swa mina n'wina lava nge le ku yingiseleli va nga yingiseli ni leswa mina na n'wina va n'wina muyini Mchanga kokwana wa mina Mchanga koko wa n'wina i muyini Mchangana kokwani wa koko wa n'wina i muyini kumbe a nga ri Mzulu a ri Mngoni sungula ka mhaka la ka ku the moment hi sungula ku respecta tiko ra vaZulu exaka ra vaZulu hi va nyika ku loko u ri na xivongo xa vungoni a yi ntiyiso ya hi ku ku lo hlengeletiwa tinyimba na vanhu vo karhi ivi va endla rixaka ri vitaniwa maZulu a so hi leswi swo hlangana na ya nga endla swona so why sweswi loko u ri KwaZulu u ri Baloyi u Mzulu mara loko u ri Mthethwa u ri Bush u lava ku yisiwa ka Mzulu u nga yisiwi ka Machangana vakokwani wa hina a va zanga va wu vona mfumo wa xaka lowu nga foma maZulu lowu nga dlavula maZulu va vone mfumo wa Soshangana hi marito man'wani Machangana hi marito man'wani leswi n'wi mi vulaka swona i ku vanhu a va ri kona ku nga se endliwa kumbe ku nga se fika laha ku nga hlengeletiwa vanhu kumbe ku nga hlengeletiwa tinxaka ti va maZulu ha swona hi swona ku nga se va na rixaka leri nga tumbuluxiwa hi xaka ha swona hi swona so lexi ya vumbirhi mhaka hi leyi a ni ali vamakwavo va Mozambique va nga vi va nkarhi wun'wana va nga ri na wona ma-passport mara Khalanga act ya 1913 loko yi tsema ematiko lawa a yi zanga yi languta ka ku Khalanga makwenu wa wena nkarhi wa sweswi i ake ka ganga rihi a hi humeni ka Machangana hi vuya Free State u nga swi kota ku hambanisa Vasotho lava nga le Free State na va le Lesotho wena namuntlha hikuva lavo vo tsemiwa hi boda laha va ku n'we va hala se mahala n'we mahala lava va nga la enaneni lavo Botswana na Matswana a nga ni swi koti i muntu wun'we u nga tsemiwa hi le xikarhi xana hi ta pfumelela rini hi ta pfumela ku fika rini lani hi nga ta twisisa swa ku swi leswi hi lwisaka hi swona hi hoxeliwa rhambu banananani mi tshama moholo va mi ku tala xikulu sweswi kambe hi leswi mina na mitwa la mi ta ku hi kona ma kombisa ku ndilikano loko wu ku dya wu kume un'wana a ri hi hala un'wana a ri hi hala sweswo na pfumela ani se ku na mindilikano namuntlha mina n'we nge le ku vulavuleni ku na mindilikano van'wana va nge le ku vileleni ku mindilikano ya hina a yi tiyangi yesu kutaniya hikokwalaho ka yini ke n'wina mi nga tsemiwa ka tlhelo leri loko mi lava ku khupukela ka tlhelo leriya mi nga fambi hi maphepha lama ma tirhisiwaka ku khupuka swi hela a ni vula swo Khalanga a ni na problem loko va makwerhu lava va humaka Mozambique va fanele va ya va lunghisa maphepha ya vona va vuya kahle mara hi nge pfumeli u ku wehe loko va ku hlangana suka endleleni va hlaya va le Mozambique va tiyambe a ni nge pfumeli loko hi lwa na illegal immigration a hi lweneni na yona hi nga lweneni hi ti-tribes loko se hi ya lwa hi ti-tribes loko u lwa na Machangana a hi nyimpi ya Mozambique ntsena u lwa na Machangana se loko Mozambiquans suka endleleni ku landza pasi a hi ta ve hi vulavula ntiyiso loko a hi wehe wa le Zimbabwe landza pasi a hi ta ve hi vulavula ntiyiso mara loko se hi ku xavana suka endleleni kumbe lava va March and March ku nga vo varhangeri hi nga se vulavula hi lava yimbelelaka lava va March and March ku nga varhangeri va vula sweswo ku hina hi lwisana na vanhu lava va nga ri la tikweni va nga ri na maphepha
ivi ku yimbeleri loko ya yimbeleriwa ku nga ha yimbeleri ku swona a swi vuli ku kumbexani van'wana va nga va lo tlhakisa endlele leri va ku hayi kahle mhaka hi leyi lavaka yona. problem i ku loko va byeriwa a va lavi nga ku yingisela va lave ku rizina ku a hi vuli n'wina hi vula Machangana ya Mozambique ene loko u lava ku vula ku u vula Machangana wa le Mozambique wa ha vula ndi Machangana hi so vulavulanga hi border sweswi u vulavula hi tribe ya Machangana ene tribe ya Machangani yi nga va hayi ku yi nga va yi koho a Zimbabwe yi koho a Mozambique yi koho a Afrika-Dzonga. Se loko u vulavula hi tiko hi vanhu va citizen ya Mozambique vulavula hi yona u nga vulavuli hi Machangana hi ku loko u vulavula hi Machangana ni nge yimi na wena ku Machangana swi ka ndleleni na mina ri Machangana anda kokalani ko anda ha ri na mhaka leswaku Machangana lo vulavulaka wa Mozambique wa Zimbabwe wa South Africa kumbe wa Queen as long as ku Machangana a ndzi nga pfumeli sweswo Mthetho so mara lexi a ni na ku heta hi xo Khalanga va vuhosi na vona a va hlangana va mhaka leyi va vulavula hi rito rin'we ku hina sweswi hi Machangana hi Matsonga hi nga la ku puxa va kokwani Tsan'wisi Masirheni va tata hi hlamusela swilo leswi hi swi tivaka mara no loko va vuhosi vo hlangana mativa leswi mi nga swi vulavurisa swona Mthetho a mi fanele mi teke kumbexani tin'hweti tinharhu leti nga hundza la moyeni hi ku a mi ta kumbexani mi hi pfune swo tala ku kahle mhaka nkulu laha na va lava Machako hambanani na ku Mchangani suka ndleleni langutani ku munhu wa le Mozambique la nga ha maphepha suka ndleleni munhu wa le Malawi la nga ha maphepha suka ndleleni langutani sweswo Khalanga loko wa Msuthu suka ndleleni swi ta pfumeleleka swi nge pfumeleleki ni mi twi enko Kuma Tispa Super Savings eka vhengele rin'wana na rin'wana eka aisle yin'wana na yin'wana masiku hinkwawo ku fana na 2 kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted hi 56.99 ntsena kumbe 5 kg White Star Super Maize Meal hi 49.99 ntsena. Se sweswo i ti-super savings mintsengo yi kumeka kusukela hi ti-8 ku ya fikela 21 July loko xitoko xa ha kumeka ntsena eka Spar ku na swipimelo. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya Boxer. Xava Coca-Cola Light kumbe 0 2.5 liter timbirhi hi 30 rand. Best Cook Instant Noodles 5 tan 5 hi 90 rand. Xava hi 1,500 rand u kuma 3 gig ya Boxercom data mahala eka Boxer. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani. Ntiyiso mingiselo mina yi korhokela wena. I korhokela wena hina hi la ku twa wena ku we u ri yini hina nghene helo ka mavonelo ya n'wina kambe hloniphanani ku ya hi sweswi mi nge le ku fambiseni swona mi famba kahle ngopfu ayi n'wana na mavonelo van'wana mavonelo hi kha hi ku kala vutivi van'wana mavonelo hi vutivi sweswo swa ku taniya kambe hi hloniphaneni hi loyi n'wana mingiselo hleka Ehlekani Buthete na muhumelerisi Cindani. Aye but Buthete lata khumbanyana ka case yin'wana ya yi nga decide hi 7 July. Leya very Scalabrini Center of Cape Town and another versus Minister of Home Affairs and others. I case leyi nga decide I think mhlayi wa judgment yale ya ku ri Justice Majid.
i case yin'wana leyi dilaka ngopfu hi issue leyi ya immigration swi tikomba nga ku laha tikweni ku na problem ngopfu ya immigration laha khoto yi nge kwalaha ka judgment yaliya laha khoto yi nge if loko munhu a ta laha tikweni a claima ku i le ku tsutsumeni from ka khombo ro karhi a aplayela xilo lexi hi xi vitanaka hi asylum munhu yaloye i fanele a nyikiwa an opportunity or a chance ya ku aplayela asylum before a deportiwa so swi nga khathaleki ku munhu yaloye loko se mi endla investigation a nga va ngheni hi ndlela yo ka yi nga ri kahle laha tikweni kumbe njhani mara ntsena loko a kota ku kombisa ku yena i aplayele asylum loko decision ya asylum yaleyo yi nga se yi huma maphorisa kumbe ti-law enforcement officers va hava right yo n'wi deporta munhu yaloye ku nga se ku huma outcome ya application ya yena ya asylum ene loko ni swi cheka kahle i process leyi talaka ku hlwela yaleyo because remember loko munhu aplayela asylum ivi yi rejectiwa that is an administrative decision. So an administrative decision is subject to review application. So ku va ka ha ri na nkarhi wo leha ngopfu laha munhu yaloye a tlhela a aplya a yisa khoto a review decision ya Department of Home Affairs. So hi ku ya hi judgment leyiwani swi komba ingaku ta va hi ri na problem ngopfu because government ya hina a yi na capacity yo enforce swilo leswiwani because a hi nge for instance munhu aplayile asylum yaleyo ivi rejectiwa ivi a teka case ya yena a yisa for review the case loko ti ya vo ti-high court ti tala ku hlwela munhu yaloyo wa ha ri na right yo va a ri laha tikweni a nge deportiwi outcome ku nge size ku va ku ri na final decision na loko ku ri yisi case yaleyo ka review. So ti-department ta hina especially Department of Home Affairs I don't think yi na capacity yo landzelerisa swilo swa so because loko ku ri ku review yo fika yi dismissiwa swi vula ku va fanele va hlotana na munhu yaloya va n'wi lava va ta kota ku n'wi deport and minkarhini yo tala vanhu valava va dina va tshama va nga ri traceable within the republic. So lexi mina ni vulavulaka ngopfu hi swona i ku ti-judgment letiwani i ti-judgment ta kahle because a ni ti protecta ti-constitutional rights because the moment munhu a fika laha tikweni vumbiwa ra hina ra tiko ra n'wi sirhelela ku fana na muakatiko un'wana na un'wana. So mara problem i ku department ta hava capacity yo enforce some of these things leswi humelelaka leswi swi endlaku ku vanhu va hetelela va tikuma va ri laha tikweni swi nga ri nawini ku nga ri hi ku tsakela ka vona hi mhaka ya ku va kumbexana ndzawulo yi kha yi tsandzeka ku vona ku yi nghenelela ku fika kwihi ka timhaka leti ti nga ta endla ku va va nawini. Precisely because loko a hi ri na capacity loko ho vulavula hi swilo leswiwani hi ri na capacity yo kota ku swi enforce a hi ta va hi nga ri na yona problem leyi hi nga na yona hi ku tiko ra hina ra hava capacity yo enforce milawu leyiwani. Milawu i milawu ya kahle i milawu leyi protectaku munhu un'wana na un'wana mara ku enforce capacity ku hava. Nemetri Thank you. Inkom 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM salad minute mune nga si fika makumu na nongonoko lowu nhleka ehlekani botpet na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula mawona nona ha nghena hi ku ni twi muyingiseri wa n'wina kha kombela ku a ku fane ku ta va ka Nxumalo va ta hlamula se ni ku hi mhaka ku na hambi mu xikalavitu a ti vitanaka xikalavitu ni tiva vanhu hinkwavo va la ka gasi na swi tiva ku i mani se tanihi xioxanyama a na hala ku ta kwalano ku tanihi xioxanyama ni nga yimeli executive ku va na disclaimer ni vulavula tanihi muyingiseri a ku na need ya ku vitaniwa va ka Nxumalo va ta hlamula hikuva vanhu lava sweswi va rilaka va lava ku pfuniwa hi va ka Nxumalo hi lava loko va ka Nxumalo va ku hi rixaka rin'we ni endla claim vo va nga oppose va tlhe vo va endla claim va ku vo va lava ku vitaniwa kingship ya van'wanati va ri voxe. So hi va byeleni hi 2015 ku loko mi nga lavi ku hlangana na hina siku mi nga ta biwa ve nge kheti ku va ba wa ka Nxumalo kumbe wa ka Sithole kumbe wa ka Maleke va ta mi ba hinkwenu and the same time va bayeki
se leswi humeleliwe va trapiwini se va lava Bayet ta vulavula yini la a ta vulavula hi timhaka ta Machangani a ni hi Bayet va kha va vulavula hi ta Machangani ve le ku endleni as I speak yeah yi kona claim leyi nga endliwa hi King leyi nga kona sweswi and ku claim yona ku claima tihosi na ti-community authorities ta enough ta ku fambelana na nawu lowu nga kona wa Khoisan Act a hi va tshikeni va endla n'we mi nge te mi lava kingship ya van'wanati endlani ya van'wanati n'we mi te mi lava ya Vatsonga endla ya Vatsonga loko mi biwa mi nga twi se mi ta gongonda ka hina ku ve nkarhi lowu hi ku a hi tirhisaneni n'wami ku a mi phati ya hina hi leswi a mi nghenela swo ntsena kambe xihoxa nyama n'wina hi mpela mi hosi a ni hosi ka hosini hi le taleni a mi swi tivi hiya hambi ku tsakisa na hambi ku nga tsakisi ni va byerini mina ni byela munhu ka 15 ra 16 ri bale a tilwela se sala vito ni n'wi byeleni ku mi ta trapiwa lo mi trapiwa mi ta vuya ku tsutsuma se mi lava Bayet se Bayet va yingisela radio and va tsaka hi ku hi Vatsonga Machangani va tsaka na hi ti match teti ti nga le ku endliweni hi tiforamu swi kahle and na match and match a yi seketela kambe va nga ku Mchangani suka ndleleki loko vulavula hi Mchangani se vulavula hi national group yin'we ku ve loko vulavula hi Afrika-Dzonga vulavula hi country swa twa ku Nigeria famba Zimbabwe famba Mozambique famba u nga fiki ka country u fika u langa one national group ku ve we are a rainbow nation mawani number 3 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa loko nga meya mahlweni na minongonoko ya leyi nga kwala xitichini ku tata Ike Ngoveni mbale suti he vana va vuntlhanu a ni n'wi tolovelanga ri munhu wa tisuti ngopfu mara i mbale suti namuntlha for xo yintshwa a ni na swi tiva ku ve ri Ike loko n'hweti yi hela i xava suti se mara i tshika yi heta vhiki ivi loko se vhiki ri herile ku ri kha yi pfulaka a n'hweti yi hele vhiki ri nga hela se yi pfule yintshwa suti leyani ni kombela mi hambani na suti ya mina ni and lexi nga ni mbarisa suti i ku va ni ye ka mafeze ku va ni ya endla yini hayi mo sigimeta kwalano loko teka mbala suti ya kwalano a ku na swin'wana a wu ya xava eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto ku ya kwale Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela